ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agurigor ka kaday ba daw aldawan ngam nakakupot ka pay ladita. Di ka kadi umayag ka pay. Ada ka din na timpla ka pa eh. Ada na! Umay kan dito kusina. Ay katiyag mo dito yung kwarto na. Na! Apay nga ipan ko pay ladita. Apay, masakit ka? Halimot na. Pariring ko nga lang. Ay rumor ka kidain. Aldawan, kanay jay ipapantay jay bangkag. Kaya't ko pa nga itulaw, nagmayat at agtagainap ka. Aha, maturog ka aldawan. Imandar manon ti kinasadot mo. Anya kumangay at agtagainap dayt ha? Ibaga ko man tay tutuugan na lakay tay antigamay. Anong nagayab ka mga bay? Agpaiso nga tatitag tagainap. Saan ka di abunga laang ti panaturog mo dayt ha? Mare, gumatangak man iti kape, asukar, kan tinapay. Huwag pare. Aguray pa sita mga lang. Nay, apay akas la kaririing mau. Huwag maray. Nagtagtagain pak ngamin iditeng nga tirabe eh. Ah, Kat idi nakariingak. Diyak moten nakaturaw. nay, apay ngay. Amangan mo't no tinatagtagainap mo, kat adda kampay mga sawakan ka. Saan mo't amay papan iti asawa tinay tagtagainip ko. Nay, anya ngay nga rod, maray. Adda kampay idi mangkamkamat kanyak. Saan ko nakita ti rupa nata nagdarayak. Ay, day tati makagapaw, asaan kan anakaturog? Dandaniak kampay idi natnag iti deraas. Ha, Iso anak kariingak. Ay, imbag tatagtagainop lang. Saan apod now? Ape anaw nagtipang panunutin. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ni Marikwanang. Ape ti tagtagainap ni Marikwanang. Kanya ti pakasignaran. Naidumduma nga may na tagtagainaw. Anya ko mati na idumduman na day tatagtagainap ngay. Isuka no ti di na nakaturturugan. Anya, tapay ka naw. Anya day taya. Adda ka no mangkamkam at kenkwana. Ha? Idi nagtaray, dandani na tinag iti deraas. Kat apag isumit anak kareayn. Nay, naidumdumang agpaisaw. Ay, kasla na puyat ka, kagawad. Anya ngay tinaramid mo iti rabe ay. Awan mat. Saan ko lang ngamin anay turturugan ti tagtagainip kaw. Ah, ay addamot nagmayat at agtagainap kaw. Ngam riniing nak ni bakit kaw, kagawad. Apay ang nagmayat ako nam. Adda ko man mangibaga no ayan ti kinabaknang. Angam nagpukaw mo't ngamin ni bakit kaw. Sayang. Agpaiso nga tati ibagbagada tagtagainip. Kas kumaday tamang ibaga iti ayan ti kinabaknang. Amu pa ay kagawad. Mapanagnak kuma no di nakrining ni bakit. No apay at itagtagainip. Borbor siya no maminsan. Kunamot ni bakit abunga lang kano ti panaturog ti tagtagainap. Ngam apay akarkar na no daduma ti tagtagainip. Antay, adda ka di pa kayo naigan ti tagtagainap iti biyag ti aking tagtagainap? para kanya ket awan. Pagkunamay, tantay. Wen tamanipod ubingak, awan pa'y mat na itagtagainap ko apimod now. Kas kumaitian niya. No maitagtagainap ko, nga adamang tad kanyak iti kwarta, awan mat timangtad. Inuubing matatagtagainap mau, antay. Agsipod, taubingak mat nga rod ide. Itatabakot akon, awan pa'y pimayso at agtagainap ko. Isu apat siya, mabunga lang ti panaturog ti tagtagainap, antay. Wen, kwaraw. Ay sus, tagtagainap sa ni Badong. Ay ringak man. Ay Badong! Badong! Agring ka! Badong! Ay, tagtagainap lang magayan. Ayun na yan. Imbagtasan na po no to yan. Ay,
Apay, anya tinaitagtagain na mo. Bagbagkalan na kampay iday ni pare Sariaw. Apay, abagbagkalan na ka. Ay, naglaban kami, kampay iday. Hindi kuan, binikal nakmitay. Na, anya ngay nga tapi kayat asawan day ta. Uwin nga rad, binagkal na din ti salbag. Kasla na ang sanak pa itay. Imbag tarining naktuyan. Imbag ta nasabat ka pare. Apay binagkal nak. Anya binakil nga ibagbagam paray. Iti tagtagainap ko idirabi pare. Binagkal nak kampay iday. Ay, ulbod day na tagtagainap mo paray. Apay kumabakalan ka ngay. Ay, mas dawak man iti day dya pasamak. Ay, umay ka man kindi dya balay. At daarak ko iday. Aginom ta. Wan paray. Nabayag basita na dita nagsango nga iminaw. At dapay iday nakwarawg. Kadwata ida. Ay, basta di nakbagkilan iti balayo paray. Sana puno day tatagtagainap mo, paray. Unada mga dakano ipasimuda ti tagtagainap. Diya mamati dita. Hanggang mo sana day ti panunutam. Dahil di arak nga agururay ijay balay. Imbag ta nagkita ta dito itersina, maray. Apay ka day, Maray. At dan sakat ipadamag mo abaro adamag, Ningamin badong kaw, nabangungot idirabi. Apay ngay. Binakal da kampay iday. Pudno nga ta titagtagay na. Ay, iti daytoy akabakit ko. Awan pa'y pimudno at agtagainip ko. Sa bagay, oray siyak mutkit di Awan pa'y tagtagainap ko apimod na. Iso amamati ak, abungala ang tipan naturo. Amuyo ka day. No apay abimak nang nila kay Lucia o di tagabangi-bang apuraw. Saan pa'y kwaraw? Ibagaman, no kasanaw, abimag na. Huwag ngagpaisaw. Anya ti inaramid na, taramidan tayo might. Tapno bumaknang tayo might. Right. Adda ka no na itagtagainap na. Imbaga ka no ti tagtagainap na. Akalyin na ti puon ti akasya. Kahit kinali na ka day, tipon ti akasya. Wan ka na, tataba daw. Kat adda balitok anakali na. Ay, isumat lagay ang mabimak na ang tisinalbagi di alakay. Adda ko mamut mangibaga kanyak no sa dino tayan ti balitap. Agtutulag tayo No asinaw ti makaitagtagainap iti gamay. Agkakaduha tayo Ay, puno na ita. Dahil sana sumurot iti tulagan. Bakalag. Anya, pagkalan ko ng paray. Dahil saan ka no asumurot iti tulagan, tataba daw. Apay anabaringkwas ka ba daw? Tila kaya ka na yun ngagpakita iti tagtagainap ka. Nagpakita man dahin. Sino alakay? Tila kaya duduugan. Akas la soldado ahapon. Imbag ta di nakapinaltugan. Saan mate? Damayak nga imbaga na kanyak tuyan. Anya nga itimbaga na. Hinakanukal yan ti puun ti akasya. Apay akalyam ti puon ti akasya. Di ta kapay. Tadda pa panaktuyan. Na, papanam ka di ka pa'y nagkapay. Pare Sariaw, umayak man. Ay, pare ba daw? Nagsapakan nga imalatew. Apayain. Bigbigat nga madayga mo abarita kan pala. At ang amin natagtagainap ko pare. Hintayo kalyan ti puun ti akasya. Sa dinaw apon ti akasa dayta. Ay, dakpay nagkapay. Ay, ampay tay takapi-kapay. Uray siya, jakpay mo nagkapay. Mala, hintag paray. Kasano ni Kwaraw? Ay, kitagasinta Malabasan ta mo, itibalay na. Lumapantay di ayan ti akasya. Apayain, tata Sariaw, tataba daw. Alam ti parita kun palam ko haraw. Napay ka di tata. At damit barita kan palayaw.
Dahil tuyain tayo nagtutulagan tayo, baraw. Alam ki din ti palam kin baritam. Intayo kalyan ti imbaga kanyak ti kasla soldado ahapon. Iso nga gawaam. Ay, nang kitaan nyo iti soldado hapaon? Iti tagtagainap kaw. Ala, darasam, tamangan wag pukaw ti intay kalyan. Iso nga rod adarasam, nakabaybayag kakwaraw. Ay, mabit lang nga raw. Tayo nakmat alaan ti barita kan pala. Nakitak mo't ang nagkuyog da pari badong kansaryo. Wen nga rod maray, takasanaw, nabaring kwas itay bigat. Rimwar adagos, ijay gayam ayan ni Saryaw, tinapanan na. At daigim na apala kan barita. Imbaga na nga may nga adda na tagtagainop na soldado ahapaw. Ay, mamati launay iti tagtagainap. Makita ita no pumaysaw ti tagtagainaw. Ay, para kanyak, bunga laeng ti pannaturog. No anya ti adda iti panunot mo, sakbay amaturog ka. Adda posibilidad na ama itagtagainop mo. Aw, tapno mabibiit ti panagkali tayaw. Agsisina tayaw. Kalyen tayaw ti aglawlaw ti akasya. Wait, dayak banda ti daya. Sakmat iti laod. Sakmat nga raw iti amyanan. Adda nga mindakkel abato ijay abandakat. Pasirukan tayaw. Sige, agsisina tayaw. Nay, adamot abot dito'y ayan kaw. Ha? Ang damot dito'y ayan kaw. Agpapada tayo nga raw, nga dabaw, iti pagkalkalyan. Ay, mayat Tapnusan anatangke na kalyan. Ha? Ang damot rumor iti about. Ha? Oray dito'y. Ay, tarayan! Ulag! Nagano ti rumor iti about! Hey! Ha? Ulag agpaiso ti rumwariti about. Ay, intayon! Tumaray tayon! Anya nga tati kaya't asawon dyan na itagtagainap ko. Nga damang kamkamat kanyak. Saan kumot a pinanunot sakbay a naturugak? Amangan no adamot nakitam ang nagkinamat. Sakbay iti dayjay rabi ang nagtagtagainap ka, Mare. Adda nakita ka nagkinamat nga aso iti arubayan ti Tersina. Iti dayjay ngal daw. Isuday ta. Adamot nang kamat ken ka iti tagtagainap mo. Bunga laeng ti pannaturog ti tagtagainap. Ay, Kukumaray. Sumungad mo, dagiti taloan na panagkalay. Ayan nga'y tinakaliyaw. Imay kayo mo dito'y Tersina. Ay. Ikalahan nga marik namin ti bisin may. Ay. Mangyawat ka man iti tinapay kagawad. Kasanaw ko pimanaw ka, di ka pa'y nagkapay. Aran gumatang kami iti tinapay kagawad. Mabisida ka talagan. mabitlaeng. Ayan nga'y tinakaliyaw. Aday tati tinapay. O sige. Kanakadablan. Nagad mo nga ulit ti rumor ka nagiti about. Ay, imbag tadi na kay tinukawan. Ay, napartak kami nga na nagtartaray. Ang nabati mi dagiti barita kan palamay. So. Palpalaran. Kunayo a kinabaknag. Nya nga ita, nabati ka nga ro ti kakaiso na aramin dayaw. Ay, sigurado. Nadugsak yu ti apon dagiti ulag. Ay na, agsawar dan iti aglawlaw ti akasya. Ay na, kaamamak ti agbasak-basak ijay. Ay na, saan pagdadya kag tagainam. Makita ka lang kumamananday alakay tapaltuga. Di ka man nagpalastog si kabadaw. Kasano kumamapaltogam iti tagtagainaw. Ay, basta no makita ka manay, pagsasawak. Ay, di ka man. Itagtagainaw kat bunga laeng ti imahinasyon. Nuan niya tinakitam, wano nangagmaw. Adda posibilidad na ang makitam iti tagtagainaw. Ay, saan ako namamati iti tagtagainam. Imbis na kinabaknang, pagdaksan may tinaganap ka. Ulag kayo din, tinakalimay. Ay na, tatabadong. Saan nga ikan iti kayo papananti anyaman at agtagaina?
tatitagtagainap, bunga kanulaang tipan na turong. Ala si Jay! Diton tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, apay asaan mo nga inibus dayto in lutom apanset. Napsugak nga ron. Sapay nagado dayto in lutaw. Ikit mapan mo ikan nagti ko kumaray. Ayun anya. Sigurado, kayat na reta. Apay kit den asaan da akayat. Dayto ti special take. Special time. Pansit nga awan ramraman na. Ha? Anya ti kunam? Kunak, mapan mo ikan nagti ko kumaray iti pansit. Bana. Marituyang! Maray! Oh, apay, maray. Ay, umayak. Taikan ka man iti pansit. Ay, nagmayatan, maray. Special da ito'y, Maray. Ay na, thank you, maray. Adan meriendaon mikin ni Badong Kaw. Thank you very much. Naggapuan man nga tan ni Kumari Banang. Amok no sa dino tinagapon na. Di tabalay da nanatuyang. Nay, apay ngay alinabsan na daytoy tersinak. At daigam na itay apinggan anapan di tabalay da nanatuyang. Kayat mo asaway. Wan kagawad. At daintad na amakan ka ni nanatuyang. Na, apay ngay tadinak inikan. Ay, ibagam akagawad. Tadapay mo't di ta kalsada. Nay, nakadayo mo tan. Kayat mo ka di tamapan ko ayaban. Ay, sige ba? Kapitana! Apay! Ada ka no ibaga ni kagawad ko anang. Nay, anya ti ibagana. Diya ka mo kapitana. Papayaban na kalaang mat. Sige, umayak iti tersena na. Agawid ak kuman kahit. Anya ayati ibagam? Nakitak ngamin ang naggapo ka dita balay da marituyang. Ay, wen, tanapang ko inikan iti pansit. Ikanak mo't Na, kayat mo, may? Wan kano day ta ti paborito. Aya, mabiit lang nga ro, tamapanak mangala iti itad ko kan ka. Nay nayunam, maray. Ay pudno ti kinunam, Enteng. Magustuhan unay dagiti kukumarik dayto in lutok a pansit. Ay kit nasayat. Ano kasta? Ay iso nga inakmat ikan ni Marikwanang. Itad mo amin eh. Saan ka nga ibat dyan? Saan? Bagay da amin eh. Saan ka nga agbabaway? Nagsugak ko nakman. Iso nga ipadawa mo amin eh. Ramanan taman dati pansit ngayon loto ni Maribanang. Ay, sikapay at yung muna amang raman kagawad. Nah, tapay. Ani mikmut ngamin. Kaslasan na imas ti kita na. Un nga road. Kan, ayan ngay nga tang tirikado na. Awan mo't makita ka karnina. Anya ngay nga tatiraman na daytoy apansay. Eh, ramanam kagawad. Alaman? Oh, apay kagawad. Anya tiraman na. Nagtamnay maut. Kunakun kat. Saan anaimas? Kita na laangan. Ramanamot Sanon Rinamanan nyo lang arudon. Ananbok nga ita daytoy. Ipakan yun iti manok. Wunan
Jak mo't makanday ti a klase ti lutaw. Kunak man no nalay nga gluto ni Kapitana Banang. Di nan samot ammo ti agluto iti pansay. Asino tinang ipadawat king kaday to'y pansit? Ni Kumarik Abanang. Saan samot ang nalutaw? Day tangarod mo't ti kunak. Ni, kasla pa'y naksay. Saan tan sa nakanun? Ay talaga asaanin ah. Di na maggayam amo ti agluto. Isumot lagayam akumot kutong ni Kapitan. Ta saan analaing aglutaw ni Maribanang? Gumatangak man, Maray. Aguray ka ta dadamagakan ka. Anya dayta. Inikan na kagat ni Maribanang iti linuto na apansay. Anya mo dadya apansit. Saan mo't analuto? Ay saan min akin nan kinibadong ka? Agpapada tayo na. Jak mo't lakin nan jainted na. Ay, inikan na kamat, Maray. Wan, sapay nagado tinted na. Nagtamnay lang nga roden. Awan pa'y karnina. Ay, wun nga raw. Anya mo't ti panagluto ni Maribanang. Di kalakta nagtagtagari, Maray. Ay, katun na. Amumutin da ako marita. Nalaka ang masaksaktan. Iso nga road, asaan talatan nga agtagtagaray. Gumatang ako na, Maray. Wan kahayaman niya. Anya ayati gatangang. Labsan ka pa'y dito'y balay yun, Nana Tuyang. Siguro, napan ka manin nakimaritis anya. Na? Kasano nga amom, Nana? Amulat na si Kapay. Ayun gayam. Kayat mo ka diti pansait. Pansit, kunam, Nana? Inikanak mo ni Kumarik Abanang. Jak tupay rin naman ang jaintod na kinikagawad ko, anang. Tasaan ka no na imas? Wan nga raw. Ipakan mo na akadagiti tarakan mo, Nana. Naramanamot siguro di pansit nga inted ko kan ni Marik Akwanang anya. Ha? Ay, uwan, Kapitana. Kat, anyat makunam ngay. Ay na, dayjay laang di kaimasan a pansit a naramanak. Aya! Kat no jak unay inikan iti Ricardo na. Uray ata na imas lakta. Ay na! Sikat ti kaunaan anang ibaga kanyak, anaimas ti lotok a pansit. Ay, siyak ti kaunaan, Kapitana? Ni Kapitan ngay? Manganlaang ti amuna nga aramidan. Ay, kasta ka de. Wan, hanggang nagustuhan nga tamot dagiti kukumarik jainted ko apansit da. Sanda kayat, Kapitana? Na, kasanuan na amuam asaan da akayat? Kat no inistorya kanyak ni Nana Tuyang, asanda kinan ka ni Tata badong jainted mo tanatangken ka no. Kaslasan na naluto. Ha! Kastagayam Nimot kagawad kwa nang, impakan na iti manok, jainted mo, Kapitana. Diya ka mo ata, kunana mo ta, naglabay ka no. Kastagayam! Para kanya, Kapitana. Naimas di pansit mo. No kasta, karaman kan iti listaan dagiti maikan iti ayuda. Ha? Talaga, Kapitana? Ay, wan! Ipalista ka ni Inteng, tinagan mo. Ay, no! Ay, wan man, Kapitana. Kasanon ngay nga raw dagiti ko kumaren. Papada ko na dyan barangay hall. Ta itan ko na ito ilistaan. Nagti may kaninti ayuda. Ay, aguray ka, Inteng. Apa nga inalam na italistaan? At dala kayat ko ang mainayon ditaw. Apaya na yun Aday katag, kan ada inayon ko. Di mo man biyangan na italistaan. Sige. Lapdan na, tadito'y kakusina ang maturog inton rabi Unay ka matan banang. Kan, kayat mo nga ugot ti kamuti ti si daam iti makalawas, Kayat mo? Ay, saan ba't Anya ba't na panang dusam kanya kun banang dungo? Dahita, jilistaan.
Ay, maray, numapan ka ag jutay. Kita man tinagan ko ijay listahan dagiti maikan iti ayuda. Anya katidanag mon aya. Adanagan mo ijay. Kayat mo asawan, siguradaon ang makaawatak iti ayuda. Kanodwa kayo kanibadong mo nakalista. Ay, sa bagay mo't di Ay, Number 1 jinagan mo. may kadwa mo, jinagan ni badung ka. Kaisaw, Isingit mo mutan ay jinagan mo. ay nasaan ang mabalain. Pinadas ko idin, ngam saan akayat ni Kapitan. Ala, kita tulang arudon jinagan may maray. Kanda magamutan ano kaanumi ang maawat di ayuda may. Ay, nasaya at mo't Kapitan, tasimmangpot kan. Itay mi pa'y nga urayan day talistaan ngay gamaw. Adto, ti listaan. Ket iwaragawag yo kanagiti nakalista. Ngayon ton Miyerkules ang maala na ti kwartada. Wan Kapitan. Nene, apay ngay. Ne, apay, kagawan. Adan samot na ikatanagnagan. Ada ayamat. Ayan ngay tay naganda marito yang kan kabadong. Apay ngay nga awan mutan. Anya, awan tinagan ko ijay listahan. Awan maray, oray ni badong mau. Awan mutan nagan na. Na, apay ngay? Ada na isukat. Ay damagakin ni Kapitan. Ay saanan maray. Tapanag kunak, ni Mari ba nang tinangikat itinagan yaw. Apay ngay nikat na ngay. Malagip mo di pananguy-uyaw ta ija impadawat na apansay. Ayun anya. Di manon kan kwa na di pananguy-uyaw ta. Ay kasaritak ni Kapitan Maray. San ang mabalinda ito ng inaramid ni Maribanang? Gapula ang iti pansay, gimuran. Ay nakagawad, kasano nga taya? Anya mo ti problema aya. Maalami nga minan di ayuda minton Miyerkules. Pampanunutak nga rod no kasano agastusan. Sakbay a panunutom dayta, damagak man paiken ka, no sika tinangidanon ka ni Maribanang may papan iti saan anaimas apansit na. Ha? Naikat mo't nga minan tinagad da marito yang kan kabadong ijelistaan. At damalagip ko kagawad. Anya dayta? At dakat nga dakamat ni Kapitan na maipapan itilistaan ti ayuda. Apay nga mintain danon mo pay laang di maipapan iti pansay. Naigalis lang to'y dila kagawad. Jakmot na kaluswanan. Marituya, anya teraramidem bitasuli, kaskala kakaasi. Ay, kuang amahin, Kapitan. Umayak ko mamakisarita kun ka. May papan iti listaan iti ayuda. Tawan mo nga minun nagan mekin ni badung kaw. Nairis, Mari. Apay ngay mo tanayrais. Kung nakalista mo tinagan may idi pay lang. Nalabay amaray, ta isurat ko manan. Ayun man, Kapitan. Nasken nga isublaim. Namnamaen mekin ni badung kaw. Jay maawat mi nga ayuda. Maray, naisublen jinagan yaw. Ay nasaya at nukas tamaray. Kinita ka na imbag, kat adan jinagan yaw. Iso na laang, kasaanan a number 1 kan number 2. Ay saus. Jay samot ka udyanan, maray. Hala, pasensyaan nyo langan. Tatalaga napan iti ud-udi tinagan yaw. Ala sana balin, maray. Tinapatag. Nakalistalat ta tinagan may kinibadung kaw. Apay, insublim tinagan da marito yang kan paribadong ijelistaan. Ket isudamat na talaga, tirong baga makaawat iti ayuda. Kat no iniris ko, insublim manan. Ireklamo na ka, no jakiraman ida. Si kakit di may. Inuyaw na lang tinluto mapansit, inikat mo, tinaganda. Naglaing dang aguyaw iti lutaw. Saan na rason na ita, tapno guraem, nagitiko kumarem. Saya atom ket di at yagluto, inton sumaron ako. Ay nabanang. Saan mo a personalan dagiti komento da kan ka? Denggam kiti,
taparamat lang iti pagsayatan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Roger Reverso Ramirez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di matla sumangpweten ni Kwarog. Burasan mi ko matimangga tapno adda ipaloom. Kunig da saan ka day, Inteng? Ay, nasamit ko mga agpayso nga ipaloom. Ulyak ko ma, ngamjak met makauli. Kasano ko makauli ka, kat nagdakkel mo't nga mintatyan mo. Ha! Sapay makapangpanganak kon iti na luom amangga. Ada nakita kala ko ni Marikwanang amangga. Jaklam mo, no nasamit day jay. Gimatang ka kuma. Amo makaykayat ko nga ipanganti na luom amangga. Ay, pagrigatan na ti saan makauli. Uray ada prutas mo, no di ka makauli. Saan ka makaraman, no awan agulay. Inak man gumatang iti na luom amangga. No, kunam nga dala ko ni kagawad ko na. Aguray ka man ba daw? Adda nakitak nga insangput mo anak ka ba yung amangga? Ayan na nga'y dayjay. Inlako kon ka ni Marikwanang. Di kalaka nang ibati mutan. Nang alaam aya. San kan nga agdamag? Dinawat ko gipon na. Ay salbag ka. Di mo ko na atinakaw mau. Basit lang, Mike. Sanda nga ipanglaw, tinalak, tabasi, Mike. Uray basay. San arumbang ang mga lakay ti saan mo ako kwa? Kumaano ibak nang kaw, kutsan, Mike. Sa bali at talaga ti panagras-rason mo si Kabadong. Gumatangak man iti mangga kagawad. No, nasamit at timanggam. Gumatangak to man no magustuhan. Talaga nasamit, Kapitan. Dadakkel pay. Ikanak iti 2 kilos. Gumatangak to manin no nasamit lakit di. Sigurado nga road nasamit. Saan nakamatudingan? Naramanak day talakok. Talaga nasamit. Nasayat no nasamit. Adamang gami. Ngimjak makaulay. Mabalin mo mat nga men, ti mga ramid, iti atidog asang-asang apagsukek. Padasak man nga agpaysaw. Adamot nababaasa nga, di nagbunga amangga. Kawan, saan samot unay ananga to ti manggayaw? Saan ba't kindi Ngimjak nga ron amo ti umulay. Sige man. Mga ramidak iti sangasang. Inteng, apay day tanagatiddog abolo. Mga ramidak iti pagsukit iti mangga. Sayang ti bunga ti mangga. Awan mo't ni Kwarog amangulay. Ala, tanumalpas mo, ibagam tamapantapadasan ti agsukit. Una, ikakman iti atidog aputan ti sangasang. Isaganak matibag apangikanta. Wendungaw, idi na udi anapanak. Ado ti nababaabunga na. Iso aday giant ti sukitin ta. Natangkeran mo't siguro dagijayan. Una, kunigdan. Nalaka amaloo. Adaman ang dadakkel amangga. Wait, adamanin mapan ko ilakaw, kini kagawad. Nagalaam ka dagita. Apay ay adamagang pa lang. Basta no da isang pitkaw, saan kalatan niya agdagdagaray? Ay, malaman laangan. Sapay kumangaraw, taawan to, ti pagbabawyam, iti kastangar aramidam. Agisangput ka nga awan mo't mulam. Ay, kit mula dalay nga. Saan kumit aparutin ti mula da?
Makialak lang may titibungan na. Kasta ti panagras-rason tinapaklan ngag tatakaw. Aya, ay unay mo tan napaglan nga agtatakaway. Manulang matigatan na daytangay. Manulaang kunam, ngam no maurnong adaw. Ay, basit lang dayta. Saan ko ngay baknang? Nagdatakkalmat dagiti tala ko mamangga kagawan. Nagsasamit pa'y kunam natangkenan nga men analaeng. Nalom ka diya ginatang mau kagawad. Ay, saan, John? Naata. Kunag. Idisok lang di taging gana amalom, isuan na sameg. No saan unay anatangkenan, sada ipaloom, nagalsam. Ay, wala. Dayjay, ti kunada, anapilit, analoom. Naalsam talaga. Nakagatangak iti kasjay iday. Nagalsam anatamnay. At dalatang amin sa or ngaglakaw. Ore ang muda anapilit, analoom, ilako dalata. Ado ita timang luklukaw, gapo iti kwarta. Pudno, tako na. Da! Apay ngay? Awan mo't bunga na iti baba. Ay. Sino nga iti nangala? Hey! Huwag nga raod. Dagiti lang adda iti nangato amurdong tinabatay. Dagiti lang mo't san amagaw at tisukit tinabatay. Ay, apay ngay? Ay, lawan kon nakimoy kuyog ken ka. Ay, anya nga iti ikabil ko dito'y bagnay nalak. Kasano nga ta amaamwak? No asina tinangala iti bunga ti manggata. Ay, kasano pa'y amamuam ita? Ay, ibaga ka di tinagtakaw nga iso tinangala. Ay, salbagkit di dahi no asino man. Makitak lang. Ta ibitin ko iti puuntoy mangga. Ado ka di tibunga dahito'y mangga, idi may ka? Saan unay nagdadakal? Siguro, kasla ijay ginatang mo kan ni Marikwanang ti kadadakkel da. Apay analiday ka paray. Adda ka din napukaw ma. Adda nga rod. Nakitam ka day. No asinaw, tinangala iti bunga ti mangga, paray. Mangga. Apay adda bunga ti manggam paray. Na, adda? Saan unay nga ado ti bunga na? Ngam nagdadakkel. Natangkedan pa yan. Awan tumot nga min ni Kwarog amangulay. Awan may tinakitak anangala iti manggam paray. Sana mga min mapanijayan ti manggam. Di pa ilang maltutan iti mangga tinang takaw iti mangga. Ada, maltutan ko na paray. Wala! Dumakkel ti tiyan na. No, adda gunggunan na. Oh. Ay, unay mo dahi tumakkel ti tiyanan paray. Dumakkel ti muging na. Maduktalak to lang. Pagmultaan. Tinakaw da kano dagiti manggam, kapitan. Tinakaw da nga ron. Gumatgatangak pa yan kani kagawad ko anang itinaloom amangga. Gimatangak matin kwa na. Nagsamit at talaga tila ko na mangga. Ewan nga ron. Kasano nga tati aramidak? Tapno saan da nga ibusan ti bunga ti manggamay? Kastoy kap. Kabayatan nga awan ni Chip Kwarog. Paik kami ti adu asi itirimang iti poon ti manggam. Tapno didan ulyan. Ha! Wan nga agpaswa! Ay! Paikak man iti adu asi iti kawayan. Marigatan da mangikat iti si 8 iti poon ti mangga. Wala. Ikak amin ama balinda apagnaan nga umulay. No kayat mo. Saduan ka na mangikabil kap. Sige man nga ron, John. Kalpasan na. Uminom ta. Ken agpulutan ta iti 5 akal din. Oh, inalam manang tabayong mo. Papanam, Anya pa'y ngay. Agdiskitara, iti pagsayatan. saan ka nga garamid iti maday? Anya madi asasawang. Agdiskitara nga rob, madikiday. Apay, uraya, mamatay ka si mumulagat iti bisay. Saan mo ta? Ngam nagtakaw ka, day tati maday. Mala, inakaw. Nagaduka nga mo man. Day tao'y tilaglagi pa si kabadaw. Awan ti palimod asaan alumtaw.
Dakaw, dito'y sanga, di mangga ni parintay. Ay na, namurdungin tayang kwa. Namurdong matibungan na. Ay, karigatak agawatay na. Oh, Kapitan! Anong lang ito ipagpaguyod ta, sisiyata na kawayan. Ay, sige. Ano saan ta ngayon guyot, tay kabil ta iti puon timang ka. Kabilan ta iti adu asiit. Wan, Kapitan! Ay, sinalbak. Umayda dito'y punti mangga. Ay, darasik taglingad iti napos ko labulbulang ti sanga ti mangga. Tapno ditak makita. Kapitan, may kabit ta amin dagito yung asisi. Sigurado ang masiitan tiyag, tanggap nga umuli ti Ponti Mangga. Ay, una. Ay, delikadaw. No kabilan da iti adu asiit. Pag ngay nga umulaw. Ade kay ti sisi ti Kap. Uy, pay mangala. Ay, sige. Mangala ka. Ay, delikado na talaga. Nagkuyog mo't da jom kan Kapitan. Nakabuneng da, maray. Napanda ija ayan ti manggami, Maray. Nagbasit nga men, tinabati abunga da. Anya, kayat mo asawaan. Tinakaw da ti bunga ti manggayaw. Ay, wen, Maray. Idi mapan kami kumagburas. Na, awanan ti magaw at ti atidog asang-asang may. Dadakkel ka di ti bunga ti manggayaw, maray. Wen, Maray. Kasla dagiti lako ni Marikwa ng analoom amangga. Ha? Kasta ka day, maray? Oh, apay, Maray. Kasla maditi pa ng dengeg mo iti imbagak. Ah, ay kwa maray. Sa anak pa'y ngamin asigurado ka. Sigurado iti anya. Nubay at idamang remang iti poon ka naglawlaw ti mangga. Sige, sige. Anya nga ti pagnak. Kasanuwa ngay amakawid. Ay, sas. Tantan sapay kit di iti adu abala ti paanakap. Ha? Tanong makote, markas kat matamaan ti asino man naman kote. Ay, sas. Ay, amom ti agi kabil. Una kap, naglaka. Nukayat mo, kargantan. Ha? Mangtirat ta kadagiti kawayan. Ay, wait. Hmm. Maubon at ang takaw. Ay, sas. Maduktalan ta nung maubon. Wala kap. Salbag nagtatakaw. Ay, saan paray? Ay, pangasiyaw. Kapapag naindakpay. Sakbay ngay kabilyo ta doa si Ed. Kinbala ti pana. Ay, salbag ka pare. Si kagayam tagtaktakaw iti mangga. Tatanong ba yan? Pangasiyaw paray. Paulugan dagpay. Itad kuking kanti pinuruskaw. Eh, sa dinaw, tinangilaklakwam iti mangga at tinakaw mo. Ah, Ay, kinimari ng paray. ay, salbag. Umatgatangak iti mangga. Eh, manggak matgayam tigat gatangak. Ay, pagkawanan ng paray. Ay, mano akilutin lakom, kani kagawad ko nang. Ay, saan kumuta binilbilang aminin paray? Nala. Eh, mapantayo ijay, tadamagan tayaw. No, mano akilutin lakom. Heh, ay, multaan ka man. Ay, pakawanan na kuma, paray. Eh, mano ka di akilos tiin lako kan ka, ni pare ba daw, kagawad. Apay ka day, Kapitan. Heh, kino jay manggak matitinakaw na gain lako na kan ka. Anya, naaramid na day ta? Hey. Eh, nadanon may nga da ijitok-tok ti manggak. Ay, agtatakaw na di pare ba daw. Kung parik pa'y meron. Kita agman, adapay di nagilista. Inlistak ngamin ti ginatangkaw. Wala. Kita man ngagpaisaw na italistaan. Adda dito'y, Kapitan. Nakita ko. Kita man. Mano amin akilaws. Nakalista ti 300 kilos amin, Kapitan. Ha! Saan anam na minsan? Tunggal umay mangyag, may sa abayong. Ay, agasam dats ngay. Ay, gat-gatangag pa, ti bukod ko gayam amangga. Ay, unay mutan. Kababaeng tinaramid mo, badong. Kumparem takawam. Ay, tibayin ka, hindi nakita dakiti tok-tok ti mangga to yan. Remanganda ko ma. Kapilitan na, nagsawa. Tawan mo't pagnak nga umulag.
Kas kala na ubon abakas nga umulog no di ka nagtagtagaray. Uy nga raw. Kapilitan na bayadak ti mangga tinakaw ko tuyang. Ay, tay kunak nga rudan. Amin apalimod, lumtaw. Impagarap ko adinak maduktalan. Agamijay pa imot po unti mangga, mismo tinakakitaan da kanyak. Agyaman ka, tadi na kami nulta ni Kapitan. Ay, saan ko nga ulitin at takawan ti kumpare? Rumbang lang, sakpay kat ti mabainon. Idi bagbaga ni Maribanang anatakaw ti manggada. Inatap kulatan asika. Hey, marunawak iti baen tuyang. Ay natatabadong. Uray kasano ti panangilimad mo iti madi nga aramid. Lumtaw kat lumtaw tulat na. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Engkeng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalita. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy nga stasyon. Agyawan kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakita yo ka din, impos ni Kapitan ni Facebook. Impos ni Kapitan? Anya day ta nga impos na. Sa anak mo't nga Facebook kasano ko mamakita. Beng, ipakita man ka ni Kumarik Atuyang. Ay, wan kagawad. Adtoy aw na natuyang. Ha? Na, ay aguray ka tao sarag tay antiparak tapno makita ka na imbag. Ayan na nga picture na. Basa laang ang daytoy, nana. Anya day ta. Ay na, Beng, si Kanti mangibasa. Huwag tanay, nakapsot ti matak. Ay, kunana ditoy, Barangay Road Cementing, Nalpasan. Anya nga iti kayat na asawon day ta. Nalpas ka nun, ala semento ti kalsada tayaw. Iso anas kan laang agragsak tayo. Ipabasam day ta kadagiti daduma akabarangayan tayo, wan, Beng. Wen akagawad, kano iso tinak ichismis ita. Ay aguray kayaw. Ni man na natuyang tikas lasaan anaragsak. Naawatam ka de, di palawag ka, maray. Kunak ano adda makitak a picture tinasiminto adalan. Ka-impost man ni Kapitan, kasapulan pa'y ayat ti picture. Katun na, tapno makita tayo no ayan day ta ebagbaga na anasiminto a kalsada. Ay, anya nga iti sungbat mo iti day ta kagawad kwa nang. Ay, apay akasapulan pa'y ti picture, kat ni Kapitanan tinangi post. Oh, nanatuyang, anya ti makunam. Pampanunutek lang amain. No ayan di bagbaga na anasiminto adalan. Nakapitpitak mulat na day to kalsada tayaw. Ay po, naimutay. Lalayosin lang arudan day ta kalsada. Nakapitpitak pa'y. Amom lang arudan na nagpitak day ta kalsada. Apa nagnakapay lang dita. Kahit sa dino ko matipagnangay, kasano ako mamakaawid no saan nakamag na dita kalsada. Oray siya nga raw. Napanagim matang itibugong dita tersina ni Marikwanang nagpitak mo lang dagiti saka. Ay, yawan na talaga ti progreso da ito'y barangay tayo. Itay, aging gaita. Pitaklat ta ti kalsada tayo. Iso nga rod amas daawak. No apay nga impose ni Kapitan Anasiminton to'y dalan tayaw. Nangipusan na. Di lamabay may day ta Kapitan. Ijay fishbow. Pero may nagpitak ipos na. Mas daawa nga raw.
Nila mabay na mangipopos iti kasta. Nagpuskol ka tirupanan. Apay, nagapamanan. Napan ka man siguro nakichismisan niya. Madamdama, adnan tumanan mangireklamo kan ka, ngayon chismis mo. Unay kat ni kapitanan aya. Agyaman ka di tadak amang ichis-chismis kang ka. Ne, apay kumanas kan, ngagyamanakin ka. Ay na kapitan, impadamag ko di impose mo ija Facebook ana siminto adalan. Ay, nabasa ba? Dahil nga impus ka. Kitwan, in-like ko na kapitan. Nag-commentak pa yan akin, in-share ko pa yan, tapno ato ti makakita. Nagmayatan, no kasta. Oh, ungtan nakpailaan, kapitan. Apay kung mga ungtan ka ngay. Manon, di nang ipabasaam. Ay na, adun kapitan. O sige, iwaras mo pa. Adan to pa'y ipos ko. Iwaras mo tumanan Kita manday ta, kapitan. Kunak tumat amaya to'y pan nakichismismis ka. Uwan nga raw. Sa dino pa iti papanam. Kaya't mo, nga ipaitulod ka, itilugan di barangay. Ay, mabalain, kapitan. Ay, sige, mga round. Mapanak ko maditadaya kahit. Paitulod ka. Saan ka madanagan? Gastos ti barangay, ti gasolina. Inteng, agpudno kakanyak. Anya daytoy nagado a kwarta a naalak iti bulsam. Ne, apay ngay nalam day ta, banang. Mga laakla ko maiti igatang ko iti bagas. Ngam nagadumot daytoy nakabulsa. Kat no kortak na kita. Kwartam, pangalaam ko maiti kwarta. Manula ang mati honorarium amaw-awat mo. Di kalata ka di agtagtagarin. Taapay ko maasaan? Pagpatarimaan ta day ta, dito kusina. Anya? Saan ka di? Anabayagan nga ar-ara pa apam, tinapintas, kinalawa kusina. Katuan? Matong palaitan, lay tanga arapa mo, banang dungo. Kagawad ko na, nakitam ka na, jay pusko, iti Facebook. Jay ko na mapan nakasiminto ti kalsada tayaw. Aglay kayo mo ta. Ay nakapitan, oray saan mo nga ibaga talaga naglaykak. Ibagam ka rin iti pa na makagawad, ta aglay naman. Waun kapitan, ibaga kadakwada. Ngam, ada kontrabida. Sino, ti kontrabida? Ni Marituyang Tapay manan. Adamot ibagbagana Nadya tao, naglay nga sumao. Sapay kumarik pa'y mat nga raw. Saan napat dyan nga daing pasiminto madalan? Bayamon nadya tao. Di amog. Duwada ka ni kabadong amang kunkontra. Duwada lang mat. Ado, ti mamate, iti dahi nga impus ko. Nay, apay, nagkapuam takapit-pitak mo dagita sakam. Di taadaya na. Napan ko man inchismis di impos ni kapitan. Jay na siminto adalan. Wan. Amom nana, nagadaw ti bimilib ka ni kapitan. Di ka lang nagbain anapan ng ichismis iti dayta. Kita man dagiti sakam, nakapitpitak. Pagbain ako mangay. Kat no saan mo't anasiminto jay dalan tayaw. Ayan na nga'y kumadji na siminto adalan, Anya mo ni nanatuyangan. Addan to Kanon to, pay? Ay kat orayan tayo jay sumaruno a post ni kapitan. Apay, di mo pinanunot, aluklok kunda tayo ni kapitan, Ay, saan mo titipanagkunak nana? Naglaing tupay ni kapitan. Bilibak ka ni kapitan Inteng. Nagagat kan talaga na siglat. Nay, day tansa mo tay agbunbunag iti darat kan simintaw. Wan, addan sa matagpapaaramid iti balay na dito Sa dino nga ti pangidiliberan da ka na gita. Nabunag dan, nagita kasapulan na darat, kanino siminto, banang. Sumaro no, nagiti agtarimaan di ta kusina. Ay sos, madin sa daytoy ang mapaspasamak Ni,
Apay nga ibagam amadi. Mayat ko namnatan. Pundon samot ti barangay da iti mausar ditoy. Panunute, magkwartata, banang. Kahit asino nga ron titang danam nga agtrabaho? Nagititanod ko. Nagaduda. Nalalaing dagi siyang agtrabaho. Ay, oo na yan. Nimot Marituyang. Ay, Maray! Marituyang! Sa dino ti papanam? Ayan ni Marituyang. Apay, di mo nakita. Magmag na ije kalsada. Awan ba't? Napanan na ngayon. Nakita lang ang magmag na di ta kalsada. Aglamlamang samat, ije po unti mangga. Asino ngay nga tate ilamlamangan na? Ay, sigurado nga ilamlamangan na dyan nakautangan na. Winan niya. Bayam nga rod nga aglamang dita. Marikwanan, amom ka day no anya tinakitak dita paraangan da kapitan kan maribanang. Anya day ta, Maray? Nabuntun adarat, halo blocks kan simentaw. Nay, apa yan nagkatawa ka? Kasanaw. Urela di makal da kita mulagat mau. Ipatarimaan da ka no, di kusina da. Kalpasan nga impos ni Kapitan analpas na ipasiminto ti dalan tayo nga oray san mag. Agpatarimaan da iti kusina da. Wan, tamarmarban di balay da. Nangalanda ko mga iti kwarta da. Si kakit dimot, Maray. Puro pa nagdwadwa ti adda di tapanunot mo. Ada kwarta ni Kapitan, adamot kwarta ni Maribanang. Ay, madia talaga ti sumsumrok dito'y panunot ko, Maray. Kalaat mait nga da kwartadan. Kasta kamot kat. Idi pa ikat adan pa nagdwadwam ka ni Kapitan. Saan lasyak nagdudwa? Aduda? Awan tiya mo kasabaling agdwadwa akaskan ka. Ningay mo ba dun ka? Katagpada kayo na. Da kayo laang mat ka ti kontrabida di ti kabildatan. Aduman na din ang ichismisak ije impos ni Kapitan. Nay, madaman samat ti patarimaan da ije balay da Kapitan. Ay, isardeng mo pa'y man to'y tricycle. Anya? Isardeng mo pa'y kunak. Dito ipay mo sisang mana, iti balay da kapitan, tinagparaam. Kitaak-laang day ta ipapaaramid da Kapitan di ta balay da. Kusina da dayta, tatarimaanan, dagiti tanaw. Bagman? Amaw, ato ti mangipagbaga pondo kano ti barangay, tinarama da dita. Kaslawin Jay kumakano pagparamid ti kalsada, tinusarda. Anya, sapay, inwaragawag kaun ije impos ni Kapitan. Apay nga mintinwaragawag mo na dagos ngay. May babawik pa'y nga raw. Awam mo tinarami da kalsada. Apay iya da nakita. Una niya. Nalpasan ko na ijepos na. Kiimpos na lang ang alpasin. Angam kinapuno na awam mo tinarami da kalsada. Itulod na ngaruda ni Jabalay may. Marurudak man. Nanatuyang. Ay, saus! Nagpuskol mo tanda tapulbus mo. Ay, agpulpulbusak ayamat. Tapok daytan, nana. Punay mo ta kinapuskol at tapok daytan. Naglugan ak ngamin iti tricycle. Kat amom ka na, no? Anya tinakita. Anya tinakitam. Ipatpatarimaan ni Kapitan di kusina da. Daytan nga rog kag. Day sa kanumot pundo ti barangay tinusarda. Wen, nana. Nabatad nga imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay. Nalaing lang nga agi-post. Awan mo ti pudnaw a proyekto na, ha? Agpatulungak man nga rudken ka. Amo ka matulungan nakat. Depende no anya tulong ti kayat mo. Tulungan nak amang ibabaway. Ija inchis-chismis ko apos ni Kapitan ija Facebook. Si Kaki di mo. Mabalin pa'y nga rod ang maibabawi dagi jay. Ayawanin na. Nailawan mo nga imbaga.
Ay, unay ka na dyan nga angutan na ya. Na, kadi nakita ni tikas na. Agdigos kamot ang amin to yan. Kadigdigos ko lang iti kalman. Ha? Kaya sino nga rin na bangsit ngay? Ay kakumita ka ngamin di tarwar Ijay igay ti kalsada. Ha? Nay, nilangilawin na basura. Agkaiwara di ta kalsada ti basura. Ay, mapana ko na talaga. Mapankon kasarita day ta kapitan. Mapankan? Ang mga nuagi pusto manin na nalinis na ito barangay nga idadauluan na. Siyak, ti makalaban na. Lan saan nyo pa yung dito yung banda? Tapno sa nabangking dito kusina ba? Wan, Kapitan. Malmalpas gaya, man dito ipaparamid mo ako kusina, paray. Uwan paray. Talulangan na lan sa malpasayan. Nagpaaramid ka iti kusina ang nagbangsay dito yung barangay tayo. Saan mo paray? Ang mga nosika, tinabangsit. Anya? Ay, agkaiwara iti basura dito yung barangay, paray. Inton kwan, ipos monto manay na nalinis ti barangay. Ay, kat planok nga raw, nga ramidin na ita, paray. Ay, kontrain ka na, paray. Si kakitiman, kontrabida ka talaga. Kontra amat la amin ay. Gaputasan na po daw, dagiti ipupos maw. Ayan na ti kalsada, anaramig. Kusina mo, dito yung mararamig. Saan mo ta kalsada? Day tamanang di mahilig nga Facebook. Anyaman nga tanti umay na ipabasa ka data. Ay, sika, Beng. Amumain ti umay mo ipabasa. Jay manen impos ni Kapitan asaan mo't apod na. Awan mo nga ruden ti post na nga ipabasak kada kayo. Kunistyonan da ngamin ni Kapitan. Kunakun kay, talaga akwestiyonan da taawan mo't at talaga ti prito na. Post lang mo't saan mo't apod na. Kaasi mo ni Kapitan? Bayan niyo, tapnog na kam. Kat saan nga ulitan. Ay na, Kapitan. Mas napatpatag dagiti pudno a proyekto ngam ti maipost iti Facebook asaan mat a pudno. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon agyaman kami iting kay panagdangay